Kardom don marli nelimen ang tong ti pini labang so alamar janong ilitum kaching ki kajathan ponji bangke phelang pialong PGR VGR along le along pen eviction kumantulo klempo Karbiang long autonomous council atum ahoga hak eviction claim vek puma la pen klempo pulutang te non ni ko ana philo klempo la pen ilitum rara tum ko piar pulo gedo pini labang so lam itum jathan ponon Masih pindah ini tuh kacing room. PGR pen VGR long le long aron ri pen kido biharia khe tuma phan eviction aside. Section 144 of CRPC has been imposed in Karbi Anglong district of Assam by the district magistrate. Nasi PGR VGR along le along eviction alam thei pulotang te lake lam kimi kali pining suri hini reng kora pli aprang pen sita me song atum pen Karbiang long autonomous council long pin pura loga pa jirdam pen ke chenglok kumarne ke thekeri atum inut bahiniang bong kaching ki kachethan la pusona bang ke dobom lo suri hini reng kora ni hala bang so ningkan ni tum sistem APHLC song pen sistem non ki khi bom MP omor sing ti so hai ari deng sistem alang li revenue la bang so arpu deng bom hut pin pura lo pidam long lo sistem la bang so PGR VGR along le phut thak hur ki cho dut ko mantulo la pulotang te la ke non thang achik lo pining aningkan suri hini reng kore pli grep ho arni Jasemet Karbi Students Association Lapen Youth Front ASDC alang litum la Crepe Horni la so PGR VGR along le long pen eviction claim nangi po alang litum che song lo la pen halabang so ajo alang litum dipurong supi kachirui thu hot hala phelang pi towara koklong mate bang chariali pulo hala so dim long theng dun top lo amasi alang litum phan apu te hang pen avi pilisen aja ka tum phan ke apu anta ke roi nang la panang deng lo asile po anna alam mangke do ko be rata thek prong lo chiniat lo la si hala bang so jo ke la phelang pi pen te bok terai chasemet tharwe hidi to khadi dikreng pen ke chenglok chengbong pen chenglok pen nang an da ga rata tum mangke dak la to wara koklong hala ke chok vek ke theng vek adim long hadak pali si jo pang thang arve chingtu pen haladak arve char silo la pen hadak ingni prong se che song lo la pen create frogani bangke la so birta long pet lo posi Karbiang long adang pi pen ilitum haladak la so towara kok long ilitum chingrum dam si hadak song party dhorom chipu pe pin pen ilitum hadak ingni tip ilitum che song lo ben halabang so ka che song arni Karbiang long autonomous council a si ye makke haitu ram long hang alang li hat deli si dokok pulo alang li nang acho toy do no bangke non ki khi bom MLA dorsing rong hang ke hai lapen non ki khi bom MP omor sing ki so ke hai phansi rat ang no alang li na cho toy do pen hala bang sor ni alang li tum lam chak pi te kang lo ing koyar ni bangke Karbiang long arlo song ke do an party ke do an phan hang pet si ching wailin pu pusi alang li tum je chak te kang la pen eviction claim vek populo la pen la bang so dimlong bang ta alang litum ethi ka je chak dolang la bang ke sar the phangchu long le long ki chi ki betum che right tip apot there po chi klo throxia ni bang ke eviction claim vek poputa non ki bom MP mor sing ti so ka je chak te kang lo si non pleng pe det chun che det la so lam the bang ke moil tum kap tek ala marjano ching ki pon na tapi ni bang ke PGR alam litum jasemet RD pilana la si create throgar ni alang litum che chak tet pena phi bangke ilitum rat de phana che than lo ing koyar ni ana bangke song do ana phanta hang pe ji po pot halada ku pc lamrai ke enji ma itum chong hong sinang pusi halada phan than mum pen ilitum kan to ka beta hem de che dam rep lo son si ing koyar ni party ke do ana phanta hang pet lo song do mata hang pet lo hala bang so mai bangke non ake hai tuliram rong hang alang chi chari pon lo pen haladak song ke do anatum amai phu chun bang pen ke chenglok la pen abarim MP MLA CM MSC
ये ma tum anta intellectual mate bidi sore kang chu tum an se tamme ka duk veda ka che tong ke do an ke ningje pedlo eviction pang ke claim vek nang pupu inut natta eviction ke claim nang ni pu ba ningje bang avelo ka che kroi pamelo la sila ing dak det pena bang ke che parai det pena bang ke hada ka ching wai he ma lo pen hong nang bar si ra ra phana solam pang dak lo sikar biang long adang pita ningarong pro lo na si inquiry ni ching wai det pen bang ke inquiry siar ni bang kar biang long termas council pen alu pak pli pachon lo e pak bang ke dak phelang pi la ka dongka mukam dongka revenue circle ar lu lo la so pgr vgr ar lo ke do a sarkari gambura hatum phan bang ke ar pupen pe dam rok lo ar pupen than pet lo pusi alu pek lang lo bang throk sia phat dak dongka revenue circle ar lu la pen pholoni pen se tame bang ke thom a sarkari gambura phan ta ar pupen pe dam rok lo than pet lo sila bang solam tan tum ji bik tha sarkari gambura tum phan ar pupen than pet la pen ka biang long autonomous council pen dak dongka revenue circle ARO la pen dak pholoni ARO aphan lam toy pilo order pilo la bangso PGR VGR long le la long ni dim pen sita me eviction ke claim long ji aphan bang ke non pen kisi ke dang chengnon pusi alam toy pilo la si lai hui allo theklong pen ile tum kaduk ka beta eviction ke claim ji phan ke apor nang ji pusi ile tum chong hong lo la pen so phi bang ke MP election nang le rok lo ile tum kaduk beta campaign pu hin dam lo ma si phi bang ke tum la so hot bang ke model code of conduct pu ko aron do ko posi eviction claim ne pu chini ma si ile tum kaduk beta do clip lo si election tang det pen a result chong hong lo a result ta pi et lo ang thek lang et lo la so phi bang ke ile tum ka charge pang cheng thulo command tulon te eviction ke claim thu ji pu bang ke tum charge thulo se chong hong loye phi ha thang thang chik lo pen non ja khong pu an half February chik lo pen non July an tum chong hong lo si crazy year ni bang ke dak dongka revenue circle ARO pen isi eviction notice bang pe klang thulo eviction notice pro tang te dak pen ka tharle ji phan la bang su alu pe klang lo ni kre phong bong la so phelang pi PGR VGR alo ke do an atum ke a pe ria ka su halung chitil lup si dak pen chitrek nang po pula bang so eviction notice bang pitet lo ane council pen a hoga hak sila bang so eviction notice ki piluma lai thelo la pen theni bang ke Guwahati High Court pen eviction claim long le po order nang klang ro puta rar tum che than thu det asi hala so rar tum ka che than ka pheri alam a hok pet ku pi mala solam ta che than pon del na a hok lo kre hinia ni bang kre sia ni bang ke council pen bang eviction notice pilo kre hinia ni bang ke Guwahati High Court pen bang inquiry hini mate doning inquiry hini la so PGR VGR lo ke do abang phu atuma phan bang eviction ke claim pon hut abang ke ang tu ban pero pon long le polam bang order pidet lo sida kachini bang klar dak nei la PGR VGR ar lo ke do an don suri hini le kai atuma phan eviction claim long le pule Guwahati High Court pen order ki pi kali don tum rabatum hala case ki pi vek tum Guwahati High Court long bang inquiry hini tum do hala alang tu men ni lipin pur pon po Sanjay Bhagat Rama Prasad Chauhan Ram Samus Chauhan Shiva Dayal Shah Kailas Prasad Sahu Bihari Ram Harijan la pen kapre tum kaddo ko be bang inquiry hini do alang li tum si Guwahati High Court long case pilo la pen alang li tum che than dun lo nili tum amen ke chitha bu hi long ke tok tang lo la pen an par ta me toji bahira revenue ta council aphan tu lo puselang tum dak chi pudun lo hala so alam pen si Guwahati High Court bangke pulo la doning kora hini phana bangke court along lam pathu bom hu lam kachedane sek abangke akes ju je sek bangke la eviction claim pon hu bangke pero pon long lelang pusi pu momo ta eviction claim pon long le pulike puli de non ke hang thujiar ni dak piat lo
hala hang he kolong non phong hang he sek bangke eviction claim pon long le lang pon si puchot lata don ing kore hini phancho dak don suri hini le kaido hala tum phan ke eviction claim long le pu bangke Guwahati High Court pen pupe lasi ile tum rarang bong la so ka che ile tum bong ka che than la pa hem so la so che pa phere bangke la ke ing ton nang pu pusini li hin pensioning ri la lasi enten non itum kachar ju na ing bangke la so eviction notice pidet api la so PGR VGR arlo kido akki chia tung kuiduk kuidak de kachete rek ji phana men si anela pude copy podlo council pen a hok perle sik vote kalider mala bang so eviction notice ki pi la so la bang charju me la si non apor hut nili kanije kang tung bang la hello Karbiang Long Autonomous Council pen a hok a hak si eviction ki claim ji phan mathalo pulo tangte dak PGR VGR arlo kido keche ke be tum non trading claim bom mate business claim bom mate chojor cholan asai claim bom halabang ku pie pot si thuplot lo ku pie pot si trading license ing than thedat lo hala sorkari gamura phan arpu ben kang than lam ningchibi tha poni legi pudu se non il tum che than na सरकारी गांबरा तुम हन आरपु पेन के थान पेर अथे बैंक को पे पड़लो अथेमा अलांग लितुम आरोन रे पेन सी हला बांसो अलोंग ले लोंग अलांग लितुम तो दाम को पोसी आरोन रे फान के ing थानंग पु पुसिंग थान पेर लो कंटे अंते नॉन आरोन रे पेन के दो तुम आरोन रे पेन हला दाक बिहा व्यापार क्लेम बम ट्रेडिंग क्लेम बम बिजनेस क्लेम बम तुम हन पीपल आर थान थे के ट्रेडिंग लाइसेंस सरकारी गांबरा फान ing थान la pu bangke trading license peng than the kopi lam lo ke la bangke manghung me lam lo la sikar biang long autonomous council pen a hok a hak si eviction claim je phan ma thalo pulo tang te la trading activities ma te la biha bepar chojor cholan asayang dengan ke ing ton thaidang po la PGR lo ke do la kupli alang roi pen ke chenglok ha ko an ma la PGR long le ke the ar lo ke do an ke amen and thai si la trading license bangke ing than det nang po la pen hala daga bangke hithik pula da bangke chingkir thip nang po la pen an par si ta me hala dak psychiatric ki bangtai ing ton ko khangjang nang po aron re pen si along le long ke dolo ku puson si sai le ka ti ki mi la da klar dak lam lo ke to eviction ke claim ji phan gari motor ake thike the pang room nang la tangka maha nang la la pen Police army phan hang si tak kichu kijun ka do be sik dang pinang la lata tangka mahalam nang li apor en chat lang to lagi tum kroi me lam dolo sita trading license kang than ji phan pinia JCB ya gari bulldozer nang lang madak alama velu ke lake bulldozer pe leke tohi kalimati kolom me se tohi ke la trading license ing than petlo po kolom me se tohi ke so hi si pi ke redact si pi ke lasi lake pini pena pa matsi Karbiang Long autonomous council pen trading license bang ing than pet si ladak hithi kulat kwan ma ke duan la so PGR VGR lo ke ing kithip nei la penan parse ta men non hala dak PGR VGR lo kumat para tum si hem ka chu kim bomma ing tonang po la pen sarkar pen non kubipia scheme ma dak ke dengan ta ing tonang po ta pen non ke claim ke lang ta men pachiru yen nang po non na mat ke claim una hormu la hai helo non ki jutsia lam the don marli tum la bangke rata tum non kupilor pugente sila dak ni li puji pu bangke ile tum ka che song bangke la ke ing ton nulo athema Karbiang Long autonomous council pe na bangke la ke ko son si ke claim jokloji ma phan bangke ka towar chiri bom po seta ile tum rat pen ka che song RDP bom ing doi bom si la anta wang bom lo la si ile tum ining che parong nei ing deng isi pen tum nang chun bom bom lo la sila so ka song pon bom pulo tang te la ka arlu bom po si katuk ka betai tum ning the pen si do nei la pen chun vek ji pu bang se ma tha thip nei la pen chun vek nang pu bang ta ma tha thu nei an lu te la so ka song ka la ka chun vek po si don marli tum ni don kiri balam the ro pe klar dak ji eviction notice pilo mesen lam lo seta ahok a hak si eviction notice ki pilo pu bang ang thek si pek lang ni Karbiang Long autonomous council tu labang il tum ni jibi nang po asi ahok a hak si tharli pu pulutang te kupia phan si hi kula pate chojor chola na war sai pi bom nang lang kupia phan si sai pati ki bom nang lang kupia phan si dak hem pa kim bom nang lang kupia phan si la dak sarkar pe scheme ki pi bom nang lang
สิลายke ing ton et nang ji po bang ke ilitum si non ke ka che song long ke la ke ning je po nang po la pen mo na pulo lahai hui a trading license cho jor cholan abar sai kang than ji phan ke kupini a motor ke the pen ke toki kali kolom be se toki po la ke non pini pera bong ta claim un la ke la si don marli tum ka che song bang phrang pon bom nang la so eviction bang ke pachun vek lo nang ilitum la bang so ala marjan long pini PGR VGR a phutha ka ching ki ke than pon ke pon vetlo ilitum mo kaprek ala marjan long ilitum karbiang long ar lo kaprek ka kisung nam che than pon thu lo na kardo